Moja proizvodnja se zasniva na nekih 90% njihovih preparata, jer oni imaju celu paletu proizvoda Galenika ima i na tome baziramo proizvodnju. Postoji rješenja za sve u principu. Dobra je logistika, svake nedelje su tu 2 do 3 puta, dovoze robu u konsultaciji sa njima, tako i sarađujemo. Po saradnju smo krenuli sa ranim prolećem, sa tim prvim prskanjima. Intenzitet smo bacili na smotavca, koji je ovdje kod nas dosta problematičan. I tu smo odradili do sada 3 tretiranja u toj prvoj generaciji, čekamo sljedeću generaciju. Koristili smo harpun, u drugom prskanju triton i traper. Za sada ja lično nisam našao, a ni momci iz tima nisu našli. Tražili smo, nismo našli bušenja. Svake nedelje jedan put je tu zaštitar i svake nedelje prođemo, pregledamo da vidimo da li ima infekcije ili nema. Ako ima infekcije, ako ima zaraze, onda reagujemo. Ako nema, idemo u neku standardnu proceduru zaštite. Preporučio bih svakome ko ulazi u proizvodnju da se obrati Galenici, odnosno stručnom timu Galenike fitofarmacije za saradnju, jer mislim da je tim pravi.